America krani ya mama suti se eye na nasa majafla ni Gazzete forms ekopie mu wo national eye nokre ekopie mu wo ho ema nyamia eye adoma national sitting ene ne behyiae enti omutena na asem no so enti nana enkrata no kopie mu omutena so no ene omubisa se ni odi baaye eye amakona du kusi enti court na share no odi baaye ene omubisa se court enhye ye na wo share ye no document na ye friend no court order no copy wo he ena register ni kan se odi nkrata ni ba no wamfa copy no bi anka ho ena wono nso a odi enkrata ni ba no wamfa ne ye friend no cover letter a ekire ne nti a wodi enkrata ni ba no wamfa anka ho enti nana no mubobo mu no mka se saa krata no eni court order na anka ho a ye ntimi ntena nkrata ne so enye ho adwuma adentia because court na ahyew se fabra ena ye nana no mu a ye tena asem no so no ye nso ne ye ni court hobi se court ahyew wampa ana ye nhye wampa no ye ntimi nhono na mbom wo twere letter edi Brian cover note na di order ne bi ka ho na ye gina so di ato ana mo na ekire ebasa enye no kora yetimi anya saa adansedie no eyi ye ho afiri mu ne senti no ese ye nya the order of the court any cover note a free wo a wo so ono a o submit ne ho ansana nananom yatimi atena so edi ho dwuma and the senti no omo refer edi ma the research team said they should gather all those information as I say amakuna du kusina or ye register no edi ba no no de abeka ho enti omo na sitting no then they will deliberate it ebusiafo na enye boapayo say amakuna du kusi eye boapayo en wodijae se ne ebi no mo frame e kaso wo sheda na me se de bi on sheda court no ma no order no on Friday and Monday by close of business next wodi nkrata ne ko samre no so na court order no enye ready ne senti no ono nso wo twan a ebetimi akọ abiti no enti odi koye without the order and then the cover note na odi ka ho enti say and see ye ne senti no the days ahead of us no those documents will be presented no mo di akana na nkrata ne ho until in the next sitting of the National House of Chiefs biano then they go through it and then take the necessary action ebusiafo meti say na ebinom ka say adentina eyi omoye no enkaye to America de biko debi enye ye na court no di kan my first option to submit them the first option to submit the registrar and odikoye and ye present bia it's not coming from a custody of legal custody enye ye ntimi submit emfa nka amakona du dia wodikoye enti onumbom ene so wodiko so onu numbom refuse na onu no amfa nkwa ansa na ye di akọ adenti na nananum ka ye no ndi omu ka no eye nokre menka se me pentem emoma Gazzete na nasa majaflanti no ne senti no ndi omu kan me ka tom so wo manya David I won't do that me wo ho de me ka to say I'm an honest person because sana me nana ajara fojo edit team o ma meti ase se wo ye dishia ye ntwantro because wo ye dishia no sebi enkwa bi te se be konom ene mamulengenum no edi wachi enti ese wo le life a eye good a omo betimi asua bibia frem ho enti omo no etwantro na wo a wo ye dishia nso ebetwantro a ene ye na mo sai mokuru na mo nana mo kyekire ya eda wo dishia ye ka dishia wo na anam hie menim hie a ene nana mo kyekire ya omo di maayen a ye dishia so enti sanity e mesremo enti no attack nothing emo obi anka say maame no sheda no yes a wan sheda it wasn't a deliberate na anamo biara ese omutu bia no obetu na the next sitting of the National House of Chiefs no ya ye ne etoso mienu na me pese me ne wudi ho nkomo me hunu se Samordua nkwadai Farouk Ahmed nkwadai a ba kwa wo kata a waba Ghana ontimi nanti the way a mimi nanti free na o nanti a odi bibia kata nani no wahye nose mask no or ye cleaning ewo kata a ye friend no Karim citizen yesi odi abetu wo se nananom ekoto aba ena emunnom a ye 5 etuma Samordua ena ba kutuma na nasamajafla enu na de bia me ka say they don't respect their listeners and their followers omumfa enidie eni obuo emma wo mu a omutie won eni omu a omuhwe won mesremo anye bia hwan ene form committee
a wodi even number and a forming committee ben and ye forming na ye di even number to say 2 4 6 number ye timi chemu mienu and ye di forming committee debi always number won timi chemu mienu na ye di forming committee sen ye be ya obi wini a wetimi awini so enti nananom National House of Chiefs ekotnasi ahemfonsia se omu koto aba between Samordua and Nana Samajafla so omu mfa obuo ene anidie emma omu ahwefo ene omu tiefo bibia ni hwa esisa anye bia no the document before the National House of Chiefs eye the mandamus ruling no na National House of Chiefs lawyer eka ho bi and they have the judgment and in that judgment no a state categorically say sampa enkonya sem ya kan wie enumu na Nana Samajafla ebusua edi nkunimu a yedi Nana Samajafla sesu the same enkrata no see nipa odimu se wode ne nsa be hye enkrata bia free the traditional council ho eba no eye Nana Kwadwomasa ono nso na ne nsa hye Nana Samajafla enkrata ase enti Nana Samajafla customary arbitration na ebusua na wini ye na yedi ne si ade so the same judgment say ahemfo a omo traditional council ejini to mu the same judgment see Nana Samajafla nkrata nipa osefata na ne nsa hye ase the same judgment see Samordua nkrata no endimu because nipa ne nsa hye ase no onimu onsemfata the same yene see Samordua ebusua participate in customary arbitration omulusu ye enti national edi Nana Samajafla ne Samordua akoto aba wo ne so sesen enti mesremo enye nokre omu ye sene ye be ya omu tua sika ma wo mu a omu di no ombeko so tua sika de ama wo anye bia se national to aba ena Samordua anya anum ena Nana Samajafla anya abaako a adenti na yang Gazzete Samordua samutie ne emeka no se national etu aba ena Samordua anya anum sene ye omu kana ena Nana Samajafla anya abaako a adenti na oman Gazzete Samordua mesremo enye nokre o say de bia me ka say meba be so light ya si menisu camera ne matwa montro na eda abefo entintan humansu adaachi echiri mabeba behwe no maka kire me say meboa eye ntro no menyeda me wo hoy me ye hero enkoda nan no am their hero me ma mienu ewo university baako ewo JSS2 me pension baby say na wanya 1.5 year me your hero and they trust me very well and to me metna enka bibia me ma behwe abeka tam say daddy that wasn't true and to mesremo Samordua mo amu kasa emma wo mu ne ayi no entro no eya doso from day 1 omo ba no ma ba besa from day 2 omo ba no ma ba besa sa na ye ntime sremo omne omo kan de omo twere ne keka on de beekon aye Christopher edi kan twere se yesi krata no mina medi krata ne ko ye na nya ma na di ko ye enti krata no omo gi ye no yesi Dormahene ka kire omo se omo titi krata no etotwene ye na am se enti obi frame na am se mesre enti medi krata brew na enye office enya obetimi atitimo enti mesremo enye nokre mesremo won say menim ida say enena meni obi kasa na me say na Samordua fo ya omomudi omachi no omayi omadwen no e de akwhye baby ena omomudi bibi ahye omadwen no ma omomom control na because it's beyond imagination say ade a eda ho clear na still they can't see it and to me kanu ena ne pakro no ma me example say o say na wan hu ayi sofo agrada o say agrada sorry na everything was clear but other so followers are omudi na chi and I'm so okay o kan sa dia na meti ase and mesre mu ndi omo kan nyina eye ntro ne ye ba ye nyina ne say the cover letter na nke so odi ka ho court order na odi odi ka ho no amfa kan ho ena omo say omfa kan ho then the next sitting no maye enti mu amu instigate we no munti na omo manye we no munti na omo manye no is neither here nor there
baako e ka kire me say oh they are issuing threat na mamulenge e mane ne keka ho na me say master sebi enye ye nananom kuro ne ye pese ye bo ho ban a enka sankrofo we don't let me use words a public place ne ye wo enti sene ye bia me ka no they are just one entity ultimate person say kuno no they will be like this for us, but at the end of the day you have to think of near one ananam chichire ya omudi ma and awo heso so e say ultimate guide na atimi hwe say me mbeboa obi e man near me nananam bre ya ye chichire ya ye de gina ye no ye mese no, and that is exactly what we are doing. They know us very well. They know us. Omunipa baako as say what through machi obedi echi. Okata ma say Mr. Mahama. Honestly, eba one on one ayesro mu. Eno ntina ya omukọ wenchi ne ne keka ho kọ fa nkrofo bra. E na me bisa ne say entu pese wo kire say yenso no yentimi nkọfa binom wo bebi emom mma ho bia na we can do it. Na so omukura sebi look at mamulenge ne tu ene o shempabo a ne shu ne nam ha no omutimi kofa nkrofo ba na me ameti hei. Even me nkwa I can mobilize, but to what extent? Enti mesremu, it is not about that. Enye se obi beka se uye bema abebumi na won so asore se me kobu na mpa because ono a okasa uye bema abebumi no, he doesn't have anything to lose. But ye wo bibi lusu de ne ye wo lusu ye wo ye nananom kura ye be chichire ya ababedi yensam no ye di o machi a we will lose it, and that is why we are not going to do that. We will use all legally available means to get the things done. Obi bisa me say what is say Samordua for eco court. As at now menya mensumati ayatitisem, but menya any of the court document. But matise omako court wo sunyani, but the best surprise me say omutimi court wo sunyani a ebe surprise me. Ebe surprise me. I didn't na make us because ye ne wonyina ene ba high court. Ye ne wonyina ene call ye ena afri ho say wo ko appeal ena aja ye say wo nko biom. Enti se wo cycle another high court e wo sunyane a ebe surprise me. Na nipa na all two omufo no, then there might be something wrong. So because ye ne wonyina waba ye commandem so wo ka ho bi ena waba be ka ho ena ya ka no wo ehwo awie wo wie ye no wo say you are not only judge ne nya adwen enti o ko appeal court ena ba ye be afali stay of execution na court ne kan say o stay of execution no eni nyina so e wo mra mo na anya bia wo san hwe nuoma bia wo de ko appeal kura no a enye nuoma papa bia ye ko determine no ho ena obogu ye anche ena atwere ko yi appeal no say wonya emfa nkobium na yaka beduru ana yate say wo ko another high court e wo sunwane a high court to go and do what for the order na high court e wo komasa ma no, are you going to set it aside and now wo koye den enti sebi minnim enti mamentwen na menya lawyer Farouk Ahmed alias Samordua ene ne mami menya omunkrata ne bi mekan wie na ehu behia se mene mo behia na ma chechemu e de akyerem enti ehɔ no mentimi enkomu kese enti sei netie enti abusiafo eno enti ena me ba ene anwumre yi ne me kan kyerem nyina ne se bibi biara ne hɔ a ebesesa omunye ne omunye de ombeye. When the time is right they will know their smoothness level and d enye tretia Daniel Okra ene Kofi Sumogo eno mobeye enye no. Ghana is governed by rule and law. Enti emra eni amamre ni amani a ewo ehwe omane so no. That's what we are going to do. It's not, we are not living in jungle. We are not in a jungle. Abeka so obi beka se uka na esi ufie no wamfa mame a ene emeshikuru no. Ne akase yemfa nkoma no debi. We are not living in a jungle.
enti mesremo mo a mo pese mo di kosa side no I'm not mean take and glorify what you are saying. Say it might be Obi can say it might be national security. Oh no. National security doesn't have any issues in chieftaincy issues. DS is to maintain all law and order. National security, DS is to maintain law and order. Say me, Abu me, Jimia, they have to call me to order. Say, ye can say a remote yamfa say why the Mansa Rose dia. Na me meka say so musi Mansa Rose dia omu demand dia en dia mene Sampahene nyina beku mekunkun koda. Na eno nti no mo beka say mo mfa remote ni Mansa Rose na mo ni Mansa Rose ande ni ye. Na mo nso no you are trying to promote hooliganism because ne pafoforo nso beka say oh okay say Abu timi kan say mo di remote ma Mansa Rose obeshi Sampa na manfa man dia ene me nso no ka bi wo yi me nso me koji. I don't think say somebody will do that, and to don't let us glorify such things. The meaning say the order now as I say or the ho any cover note cover letter no anka ho and until e basa. And when we get to that one, we'll use the law to get it done. Enti madam wasi debia na me kan munya abutre na obi anka na komanto ne yam mesremo eni obi achi enko say ye kuro no efe. Sampa is a nice place. Me dana me sorry na dwona me dwin say me free Sampa na me trimo ye me de because ye nananom echichire kuro no e wo right place. Ti mesremo e ma mu ndi binom achi enko ye bibi obi ye bibi na hunu say etiamra go and report it. Emfamra enhye wan kasa wonsa enkase mi koye bibi debi mesremo obi ye bibi na etiamra unye banbofo ena enye wonso unye law enforcing agents enti enkase wan kasa wo ko enforce debi to wanamu na ko police station na ko report and keep record of your reporting cases. And to ko ende ebia Abu me bo wasom na akọ ya okọ Abu bo me somo yese twere to ho na bebo date pes notebook bi na twere to ho police foto anamu o man to anamu e mane haw ade achi no manya asan kọ ho so omunye ya na watfaka na wakobrekum e ho ne divisional headquarters se ukobrekum so no omun so omunya na wabasunwane ubasunwan na sunwanfo nso nto anamu a uye ya sunyanfo nto anamo a ukwa IGP na waba no ukọ na akodru police headquarters na ase upe IGP a I bet you on be gate ama wawra mu na wakohunu na wa report entemesremo ema obi enye bibi ema mu nsai kuro na sundwe. There is a peace in Sampa because nana Samba Jafla na Sampa bedi ni nsa no oyemranim ni onimamamre eni mamane ena the overlord of the Sampa Traditional Council nso no obi a ne hodwoa onim nyansa a wodi mra ene amamre ne amane so His Royal Majesty otomfo setutu a otosombe no ono ena nana Samba Jafla ehwe no esua no na onkosua tutrafo bi a ono hye nkrofo kinase munkoye tutrasem debi he will not learn from that and do the same thing. Enti madam wasi to say enetie ya ntoaba yetuaba na Samordua anya 5 a adentine ya Gazzete no obi a yesi ne nkrata ne osan ye endimu ono nso okọ arbitration na olusu ye den ede ne nkrata ebetu ho ede betutu obi a court wa kire se na busua na wi ni ye ene yi no the same court to say ahimfo more traditional council approve no the same court to say ne nkrata na ye di ba se yen Gazzete no ne pa ne nhyahya ase edimu na di betutu obi a ye kan se okọ arbitration olusu ye ne nkrata so endimu na se ye ba betu wo se ye ntu aba what be that entemesremo entro means to get resources from their people. Means omudi eno no omugigi sika ne free manfrafo ne ho se debia me ka se oba na sebi no nkofo ka wo ho bom
wonya nonkofo firikuru wesu nonkofo firikuru wesu no mo ka mo hobom no mo so mo di basabasa yo ebeba bibia wodi hye na wo nana no mo titi wo nyansa ene amamere mu no yendi o machi wodi nyansa ne amamere ne mmra ene yedi asi wo mo kwan nti medam asi nyame won ka mo ho na won mo ho ban at any given day deep in their heart they know say ye nonkofo ne omunim pa ena mesre say me wo maba sunwane be ye adwuma na mehye ha bebi a mehye sisi ya na mehye hotel ya na me sori aka say ka bi me be ra mo me hu say na ka correct bi esi ani mo ho na me ka say mamfa ka we amame a ene me say hotel wi how ana ka ra no mo jano na mo di mana me say we are not building a country like that. Oje ye share that nyoma no enkran kra say enya ebe hye binimu enkran emomo nso start sebi edge me enti sana etie enti medamasi mrepamo no ne anamotuo biara ye betu bia no ene nhyehyeye biara na nasama jafla ene na trankonwa ebe teki bia no ye be mama so ate na nasama jafla sampa de hyekonkron asampa be de nisa odamo nyina ase edamasi biom more different questions obetimi asend uko online hona uko me page na be hu me telephone number ho you can send it to me WhatsApp ema me ne wo yetimi a discuss me be say wonya mandemos no na wo kan nyame ya adoma o china nso me di order no ebeto me page na wa hwe na wa kan eno beboa wa ma wate bibi ase se ne be obi dada wa own for the person Debian meka se Samordua ya Farouk Ahmed esu oso obedi 10 years no dey na no wo ya na Dormahene Gazzete no yes na nasama jafla 2 years money e ba be rain and he started Gazzete processes and if indeed now you're here 10 years ago eba ni say na Dormahene no oda so three letter Eddie Brennan na Kwadwo Masa the acting president say wo mra meeting so nim say na ohene bi e wo ho a entene nyina eye bosremoka ene ne keka ho ene the so called bunu champion agenda omo pese omo seti ene omo ye but we know very well say ye de amamre ni amane ene mra behwe but ye ntena ho e ma ye nka say ye de mra ene amamre e ye ade nso no obi be fa ye nkoa we will not get to that point. We will use any available legal means. But if somebody thinks because ye no ye ka say ye boy na nanom kuro hu ban ti no he obe person obe ro ye nka wa afa ye betia we will not succumb to that. That is clear. And the ye be come obi aswati that one we will not. And if we do that, then that will be a disappointment for our forebears. Ye nyai criminals emomun ka say they are coming to use hooliganism to assume royalty. No, we will not do that. Kofi Kuru na muhu no ano otwa kuku na ogunsa say ono obodia no momisa no okoye sa abrabo no e wo sefiwa oni nam ya obaye no emfa so die ben mu no onya free mu me mabua me wo hwi me papa no ya ata na wo me mabu me wo hwi me wo enda na nyame na afre me sabe pepe enti mesrem a don't allow criminals akwaya wo twa wo TV ma wo mo yi a wo yi wo mayi bedu TV ono oye kronfo enye se me ka ne keke kronfo fita ana kamwa na yewia sampa market yewia ade ye be yewia musika no no na ye informant nti wo mu bu no okoko ana nka mo ya kunu no kre hwan na enim se Karem citizen okwa Abidjan ekobi award why na enim say wo mu na omo nkrofo ibi na omako hu kodivoafo omo sisa sefa na omaba wi awom why na enim. And these are a group of criminals coming together wanting to use hooliganism to assume royalty, but we will not agree to that. Ntimedamasi men say momrepi nyame ya adumu a ye be sign ababehia
If anything, BB actually wadwin, you can send me a message and I'll bet me my telephone number na e my page, you know. Now send me WhatsApp and I will be able to explain to the best of near me promise when they say me ntwa entro enchrew because me nim nyansa ensin. I learn from you a lot. Mo amutie mi na mo hwe mi. Mo mo bebre ema me adwene obitimi ka sei mo ena mesua bibi efrem ho. Nti medamasi. I look at near Wika and you know police station. Oh, I say when you look at them, I'm happily married with 4 good children, and I mean my brabo in secrecy. Your friend is saying Ansu Julius, and your friend saying me nam people know me. And ya in some way na ma by you. They know me very well. They know me. And ti mesremwa say on say we ni nyansane ya de na unyansa no endru ni level a o start na o ka sebi enkwasi asem enu bi no mo kan. Enti medamwasi me meka enu bi na mo ye ya me be respond ya Facebook for catch me say e say me nim nyansa sen mu na mo no sebi munye professional mo gimenti e ma me mfi mu enti I will not bother to I am Abu Mahama. Everybody knows beku timi ka say ye chi me to prison and na nakoyi mi a then you get somebody anyame abo no this ade we di amount na wodi adwene ahyemu na wonso wagi adi me free Sampa in a year 202 and I'm the free ho me wie school me enye nyame hira me wie school na Fana secondary school headmaster Mr. Reed nom any Mr. Washu, may his soul rest in perfect peace. And no mobile, me man application and no mobile mention Mr. Washu ba mention was school be catch am say I want to be a person over Sampa na be chere maths any physics. And I came back. Me buy so I taught Abraham wa see mo amunya no me chere no physics and elective maths. Me chere wom they know me. From there and I nya adwuma and I me call ye. Enti me breki adwuma da. Enti o ka say ye chi me ko to prison say 1 year na ye koyi mi ana nim say sebi we no o define say ye this one you are not using it. Enti go and extract the police police station kra ye de me ko tu mu baby a ye de me call ye no you go and extract it and bring it. It's not true, and you know me very well. Menye na I'm involved in politics. So menye obi a me hide. People know me. So enti wo be twan tro bi sese ya. Na hu me be ma me ti wo me sunwai. Me ti okura no hu me height na me wasen mo bebre Samordua fo me wa musin bebre. Na be ka se wo be kan sem bi sese. Nti medamase nyame nka mo ho no mo ho ban